India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Mausenram Constituency Welfare Organisation Shillong, kabadai ka kenhun kinong syong jong ka Mausenram Constituency, haringkat ka jingkersyan UMLA ba HM Shangpliang. Ka pentip bakandon biang ka jingsam kusnam, ya kisamla pule ki papas baha menta usnam arjar arpuar, kata tang kibayo 100 pumak percentage. Shaneng, nadu ki papas ya ka exam SSLC matrik, bat HSSLC degree hadu master degree. Kaseng kalakar pat ya baro ki samla pule ki papas baha ka exam ban pen poino ya ki kod donkam ki baladab sirok kum ka marksheet birth certificate dur passport size kawai epic kikmikik pa bat number phone. Lakar pat bakin pen poino ya ki kod donkam hapo ka khatsan tarik Julai arjar arpuar harilum offset printing house kabadan ha sun hajan office DI school Shillong. Kane ka jingsam award iki samla pule ka deya baro ki basyong basa ha Shillong bat ki ba pule ha ki school ha Shnong ka baha hapo ka Mausenram constituency. Baro idon lang ne nakaseng jong ka Mausenram Constituency Welfare Organization Shillong. Yang lijongan ada kum presiden yang kane kaseng. Yang idon lang ne ba waris kum sekretari ba Darwin di court ba mang isiam kum Malaysia ba iwa idon lang ne ki court ni jong ka kaseng jong kinong Mausenram Constituency ki basa hang ne ba Shillong. Timtang idon tah ne nama idon ki court ni kim shimla banwan nama idon ki daw belum lafian. Timtang iwan man pentip syafi ba kaseng jungi ketika kaseng ke bang kaseng madusnya majakat nyeu. Ya madusnya majakat nyeu ngila sedang ban sam award ya ki bapas bah. Kamot 20% sejong. Nadu kas custom lepas custom ni SSLC degree master degree terter. Dia ngila petang ini di sam award ke jungi hadu usna majak khandai. Kehendai namar kawan ni covid arja arpel bat arja kuai ni semua syun pelong mar to kupor ka sarkar ka kebu ki perking bagi mlong pelong jina peba. Tegumtah to kupor ni kerpat iki samna pule ba tunde bat sui ai. Ni mla ban pelong bajing sama award ha to kupor namar ba kadon to kajing khamdam. Tegumtah mentau senam ba ka sarkar ka syak biang ka along alut biang. Ting sukemen ba patip syafi ba mentau senam in pelong biang ikne kajing sama award. Lengkat kajing kersan lang UMLA jongi ba HM Shangpliang kumbai la kersan ni nadu basdang akpor ba impal long MLA ro MLA ba kersan ba adu menta ba long MLA ro iklam i yang ni sukemen ai buram ko i MLA jongi ba HM Shangpliang yang idon lah ne tang khot ni pa ban benah ne yaki jing tip baki jing batai benya na menta ki samla pule ban submit ini kot ki bapas jong taw senam arjar arwa te mentangi i bang yo tang result jong ka HSLC bat HSLC andai kiri baki master dikiri ai ki patmi tengin dang khot application bat in up hadu badami result lot kena bangin yo ban sam hak juga por ya kan result te kena por dalam sekretari jongi ba baris in ai kijing batai banyak ikini kilong kijing penbena ka Mausenram Constituency Welfare Organisation Shillong dan sami ka award kisama puli jong ka Mausenram Constituency baro away ka bahap po ka thain jong Mausenram Constituency kini ke kenhun kan kentup lang ki basyong ki basa po nong ba Shillong bat kunjuro ki basyong basa ha ki shnong batha bahap po ka thain jong Mausenram Constituency da ke jingkersan lang jong MLA Mausenram Constituency ba HM Shangpliang ka pentip ban pelong biang i ke jingsam kusnam cheki sama puli ki papas baha mata usnam arja apoa kata kalong ya ki bayo 20% ka marks percentage shaneng nadu ki papas ki matric shaneng jong ki secondary school living certificate SSLC ba HSLC degree nadu ki master degree ro unju kum ta na kalian kaseng galkar pat ya baro ki samna puli ki ba la pendap iki exam jongki bagian poino iki kot ki don kam ki bagi la ban pen poin lembaga zerok kum ka marksheet ka birth certificate ka dur passport size ka way ka epic jongki kmi dan ni jongki pa bat kum ju ro i ka number phone ya ka bangila ban phone
personal nam ta jongki lakar pat ban poi ki kot ki jinon kam jongki paro hapo jong ka khasan tarik jong Julai benai Julai araja po ar ha kani ko office ka bangi lapani bangi la mention hang ni po rilum offset printing house kabadan ha so son hajan jong office di Shillong school Shillong kumbajule malausnam kani ka jingsam award iksamna puli kadaya baro ki basyong basa ha Shillong bat ki bapule ki school hapo isnong bat hapo jong ka Mausram constituency baro way nam ta ki bat kani ko way kalong ka jing pentem nam ta gitu ki bapa si ki degree kaseng kan ap hadu ba an penmi hadu ba an dalan mi ka result ka jongki bat on sam kusnam kerpang ru ye ka way ka school ka bapas ha ki khna jong ka SSLC ke exam jongki lamba julu snam arja artuan kumban chupan kan mau kani ka jingsam kusnam asdang nadu snam arja arjar khanyo kumba i president na pentem terten hendrai kini ki asnam arja arpo bat arja way kaseng ka klemyo aban sam ni ke kusnam namar kumba gitep na kadaw ka chupan thot no joga jingwan joga ni ka kram COVID-19 bat menta kaseng harju ko poro na klien jong akong president berkamay jong kani ka Mausram constituency welfare organization Shillong di terbawa ke jing sengungu bat kano na hidap da ke jing dokumen te nomor pangilayo ban sab yang kani ka award de kumjuru ni poro ke jing susi habang ila yanget kani ka seng jongi ande hatu por bilang yanget ka covid presiden ba terlambat ni iba Arjun Katrai di hatang tang ne seperti hamdan jing stong ini lagi ni kasengru imsim nadu jikerman atau kopor andre gila ia pun baik biang belum yang biang bagi layo mai biang kikam buat ni sukeman ba ila biang kikam buat ni paru ke kubor senulam supaya sem lembaga press ini kita ni dorangkat bagi industri jing Arjun iba Arjun dewe nang lam jungi ibala amat ntiru bani dalam bat ni bersama kena award ini scam ba Arjun dan lang bat ni ro dari dangkit bokit ni baro kikam bat kunjuro bagi nang laya caprang baca kiri yang ini Mausram konstitusi bahasa Shillong ini scam ba lembaga jing sama award ngin ra ngin ai buram ni kisam la pule walang ngim ya kedo dari kale kalau ban ni tiu ya ka pule putih da ka bang ngin penslur ya ki samla pule bat kunjuro ngin jet kawai ke school ta kalong ba baro ki school kin aya ka percentage joki shangi na bang yo bersam yo ya ka halin ka kut kena santarik ginang shna ya ki certificate baro bat ya katarik bersam kena award ngin sapun syaki ki samla pule ki blapha ni barpun namar ya tarik ni patbu namar ba empat yo ka result joki degree bat masta degree ro ingin sa pentip pi baro andala iyo ya ka result baro ini pentip untuk blapha ya ki barpun bat ya jaka ni pelong mangai Shillong hi ya kitarik bagi jaka ro pentip ba andala tadi kapor bagi kapor te kumjuro ni pa ni haro itu ki samla ki bishon nakot saka 100% ro bakimbe banduk jikerman anda kidang lebah aku ipat senam berkepang itu pada penkre ro ya ka matrik ni ki penkre ro ya ka kelas 12 ni kui ro ki jipule baki dang lebah senang baki yo ya kena ka award ka bani jusam man senam kata tahi